hlale esontweni bakutshele ngaJesu lobuya masinyane edololo akayuza abuye. Jesu unemlando lomuhle ireputation ukuthi nakasho into ukuthi idawendeka vele iyendeka. Lapha nje ngidawubuka ukuthi washo wathi ngidavuka ngalesuku lwesithathu. Mawufunza Marko 9:31 uthi Jesu wabafundzisa abafunzi bakhe athi indvodzana yemuntu itawunikelwa etandleni tebantu bona batayibulala nase bayibulele itawuvuka ngalesuku lwesithathu. Jesu waphinda wathembisa kuJohane 14:16 wathi ngiyawucela kuBaba ukuthi aniphe lomunye umdududu ukuthi abe nani kuze kube phakade. Yebo samthola moya longcwele siphila naye uyawuba nathi kuze kube phakade njengokusho kwaJesu. Ngalokho njalo Jesu uthembisile ukuthi utawubuye. Sangehlulwa yini ukufeza lokho? Akukho lokukhona emhlabeni ongamvimba kuthete njengoba athembisile. uNkulunkulu wathi akente umuntu aphile emhlabeni abuse, umuntu nakafa uyawulala kubakubo. Usabukela Umtimba uyehlukana nemphefumulo. Lokhu sikuthola encwadzini ya baseKorinte besibili sahluko 5:8 uthi Pawula lapho kungcono siushiye lo mtimba siyohlala neNkosi. Into yamasinyane leyo. Uhamba ngaso sikhathi uyohlala neNkosi. Na Jesu uthe encwadzini ya Luka 23:43 lamhla utawuba nami eparadise. Abe ngasho umtimba ngoba nawo Jesu umtimba ngalelo langa ubanga bowuvela usethuneni siyakwadi lokho. hlala kulelo sonto. I'm telling you, limpilo iyaphengulwa, impilo iyahlolwa. Kuhlola impilo. Leviticus 19:31 uthi ningayi kuyawukhendla kulabanemadloti noma kuyawuphengula etangomeni ngoba nanenda lokho niyawuba ngilabangcolile. uNkulunkulu ukubona njengempilo ongcolile mawuyokhendla uyohlola impilo. Sithiniwe ngalabo sinzisiwe, ngikhuluma liqini, labo sinzisiwe bekujajana. Akudzingeki ukuthi size sikujaje kuze sibone ukuthi awendi kahle. Imisebenzi ebumnyama nje isobala ayidzingi ukuthi uzojajwe vele siyibone. Incwadi yabaseRoma 1:29-30 iyayibala lemisebenzi ebumnyama lesobala. Bento ngathi bakholwa kakhulu kude umuntu lokho wayezulwini waphinza wabuya kude lokho. Johane 3:13 uthi kude lo wase wenyukela ezulwini ngaphandle kwendvodzana yemuntu leyehla ezulwini. Kungako siva ngaye Jesu indzabadela izulu silalela ukuthi uthi asende njani ngoba nguye vele lo yadika indlela lezulwini ngoba uvela khona sonke thina labanye asivele asikase sike siye ezulwini. Kungako silalela Jesu ukuthi uthini.